Лалида Бигәааԥҳа ижәбо адәқьан аҟны аус луеит. Есыҽны лара ари акәакь ахьиқәылҵоит ачашыла, ашьаҳариа уҳәа афатәқәа. Адәқьан аҟны иҟоу ари акәакь раԥхьатәи амшаӡа ихадырҭәааит уи аиҿкааҩцәа, агәыҳалалра ацҳаражәҳәаҩцәа. Полка добра в нашем магазине была установлена 2 июня послами доброй воли Абхазии. Ими была заполнена продуктами первой необходимости. Она будет ими же заполняться по мере необходимости. Но мы надеемся на то, что жители города Ткварчал окажут поддержку. Ачашыла, ашьақар, ахәша, аха-амыхақәа, ажәакала ауаҩ раԥхьа ихы иаирхәо афатә аҭыԥ аҟны хәыда-ԥсада иҳиргар рылшоит социалтә ҭагылазаашьа уадаҩу ақалақь ауааԥсара. Есыҽны ҳадәқьан ахь инеиуеит социалтә ҭагылазаашьа уадаҩу реиԥш атәанчаҩцәагьы. Апроект аиҿкааҩцәа, агәыҳалалра ацҳаражәҳәаҩцәеи, адәқьан аусзуҩцәеи ҳагәыӷра аадырԥшуеит. Ари акәакь ахарҭәаараҟны ҳадгылара рырҭап ҳәа уи азы ҳалшара ҳзмоу зегьы. Асмаҭ Шьакаиа, Михаил Брадухин, Аԥсуа телехәаԥшра.